Nere malaken yam ka nasin kontin bari pore me bajaling ki ba Läär me bajaling. Bana raj no ke kwilok daktek machar kantin kontin lat korodian. Neme belam dan le rode rewi ke sa Sudan. Ngai kondi al dan le rode te ke ripon wan ne du shalat ka talok kana ta dana wisas dan we kaje wene ka jen queen quarry ma le rode entama ka te gane tin wan teacher watch ka shang je ka dan go to entama re which ka juba kirwi ke South Sudan kenyam chana watch ka jen men je chola lat gwalok chinetin wan chikan te ngai kamana chola lat chaluk chirmanar ngai kona no liep kanu balat ke lukan dodien an balat gwasme biya me shalat re lokan koru de walian no biya nyoko miling jana bitin kontin chalat tilati je keten chalat ko kume kine dakma charu ne dakma chatin je yala de ke no biya ka len gwasme ne Dr. Machar lawyer rika chika gak chikan siang je ga dan en cha cheng ne ke chikan lok te ga siang mi je mu cha cheng ne ke are siang ga na mo siang an yam gwase dan mi chika tich ko de audio kene video de je record na mo chukan warka chikan an gwane de kondilat ka luk ke je lok no me chinarwach chikan ni luk dang diok benaben ba luk baje paspon benaben ba luk baje paspon ko dagma char chela do ne jene gor jeno ba luk me baje record ko de je use dar na luk gwasen be ko testimony da tin balatin ke very important ki ke telo rodien ko de record ke de cap ko de na luk gwasen be so ne me dala jandanan andong we jeno de luk de je record ke ja take misha kulel ku misal bake mai yadit nika gwase da ne she kan request kana lat ko de ka confirmation ana shi kuma selbake mai yadit shi kan dor shi kana will lokano de dakma char de look de je record ko de kana video ana no shi gwatin wan ci gaben amma mo finally shi kana blar no de tele permission mutopke ke kuiko ba audio kana video ba je record ko halok ana mo ci disappointment ci jeno anyog within gwada danan ko aka reject no yene shi audio kana video shi abur ko ta mu keriet riere mo rien mi cha yene kuma dakma char kana difalo yoreka dakma char cha jo ke cha lo yore cha ga jugono ne kene content la tindikel ga dakma cha ya jugono no gori no de yen difalo yore kundi yen ka ger atele request mi cha lat netin content kwa defan ke request la jala ne den content kwa defan kala jala no ne ko deti tine kala ngat anymore so wojeke gone ne ko ken barakan kana brato dien ja brato jaisne ana mugu yana ne kunti shaka ngat garaka so na me chala no siang mi jak a pole mi jan ka kume dakra macha am ya yogo sika wecheng jema ngai kona kona mo walat ka lukan kor wi de bangwandien ka lukan kor walien mi chana ber rail boko alo cha luk cha ja nyor kinetin kontila ne dakra machala difan lo yoreka kikan war karadi kikan submit jowe shalat jilwok kikan ngak kan jogono shangot shakayar tel ram kel kan ne ko tin gang ne ke kitin chung ne ke kwidien mishilar no ne na shine man gor kene shine lat request la be kan e contin la defendant request de ben ka court ke jilok tin kwa lu kwa le luk ni ben wo mi shala de ci fair yam no dien chiamat son wona mo ci ne ko la defalo yar ci kala de moment ci ala ci ne lok
kala dun godi tela ram shi request silat ko ba randi na mo ba neken ba ka gar ba ne ko kin la different lawyer ba ka no kane dang badatin kona loka ke dakmu charkel ki umadin yal kan dang badak dakmu charji la badak deno te ram mo mi shi request silat kane tin content cha accused eno ne chine confidence ne lose ka chine ne ko ti chine ka ngat kan ka right tel mi chikana lar kine din content la different lawyer te ka bon wonik mi chikan churi kana lep mi do de kane din content la defender ni kene de content right ka ki ganka wati kin ka chuong o de ko rien gang kade karamadan nokene minda advocate ke kwidi ande kana kwany kala no na me article 19 in the bracket 7 ka South Sudan constitution me kam ne den kona ya gwain kam ka lwang ano de kan lawyer ke ande kan ka gor na mo jom chalat wudu shale tombe ka defense application mi chikana to so jikan la do ne ko la jilok la top kan mi shale fair trial ala pari ke bi ngwan bi kan ka balance ko chicken mot chicken ka biyar ka chicken choran chicken be bat a shikot ke jilok kan la no ne di ti la defender ni chicken mi chika trust chicken and laws canadian county la tinne ko na ganga ke ade kan agor de kan gager wal kan bin ka toge di ka jilok tin kontin la jilok bi kariya mo bi kenelat jenedi kontin la difference sig disagree ke chikana lokan mi shikana me chikana de kon la different lawyer da kuma charge kala do ne gwaze da na lat ka cross examination tin ke me be witness natin gwaze da na lat ka tudi altin Canadian contin lo kel ka dagmu char kan ben yar no ne titi chine kan ko gwada dan lat ka cross examination tin gwada dan gwayan gatin nyen gwada dan yana ngaje no ne kun contin la defend yer kun chicken no ko no de kan ye real ka gwa ke de kan ye wo re ka mi shirka na mona a general right now a shinga mi manu kan je kayya kan de contin tin loka kan lar no de ne wuce shi kuma da kuma cha cikin dil yadni kuma marwai na ala jil wakano miladiya na mo akane shaweka conflict of interest lo terken ke dakra machar ka jil panken akane na me a serious professional misconduct me chikala do it is another matter threatening the fairness of the trial akane na me tele pare ke look down look ni dakra machar right now right kon so chikana wani kana lat so mugi kone on kuma self ke mi yadi den wode kan influence de kana lat ko de kan ne de content lo kan da kuma cha de kan ja ko de kan fail ko chikan mandan gor kan chikan de deliver so wore lo ko kordu wali na mo am chikana lat no chine mandan sha lat chine lok and then cha look cha nang niam ko kala ro men cha lat chikan ju ko no shi fair cha look cha nang ga chang ndang ru ngwan ka pay wadak you know ala Monday en gwalle ajen changa dana ba lugu mo banyo mo nyor ka je ala lug dak ma char bukula look and koru de wel kalian mutiam balara wale ba joy dak ma char jara ma dana de jen kene de kono cha gwany kene de kono ci roch men wan ci roch dak ma char jara ma dana kul gorono de audio kene video de jere court ba cha look ka jena gono bro defan ka kui goyi me dan cha goyi ka kui ko ran ci to ke 2025 ko jen yan ka jaga chan ndang re bakal ka pay de kurun kin dagro jin dang re dich chwaji ko real chwa ga yen mi shit kana mo goyi ni ka cha gu chen wo ne me mi chale political motivated case so mi no de mi te chonra na balat ranti ka right ko bro da gang you know ka do bran sha lat ke je so ne me aje na na choda lat ka je lukan jendang redung wan dien so ka lukan koru de wel kalian ba lukan wala chen jendang redung wan ka pay ba de ko kin daro jendang de bakel ban ma dan betu ban je linga joch
mubi Dr. Machar bakura jen wen mo ki bongot ku ken mere kontin wen ku ken challenge and then be joy ko ngai kon dial kon cha yen ke yo gana da no misia confidence ya je lose ken kun dien ka ger ka jeno ken defend yere kan ke kon juk anetin kontin ku ken la ganga no shi ne palpen so jen dana to ko no mo jenere kon la defend lo ken la no dio je there's a conflict of interest jenere kon ti la ko luko no shi agoro no luko me der we go jen dana to ko no ene banne report mo mi jen yo banne je link ko gwa dana chi report mi di teben